Now, what are we at the thing that I say? For the meeting, I'm so late when though after the Yorumba Pabama and the last one, I do me is a crowd walk from a sinner. My second one, she is a sign. Heart that it's sort of forgive, choker, my Maggie cannot talk. She say, Hana Tilambadagi, Mikra, and the ACI moment. It's a lesson for us. Normalize our forgiveness. Hana, Toramado, Haina, Iran, Savalakodaina, Madoin can but the Tawal, the Simba meeting, Madame, Hama, me, Dido, Manina. Akoijam with the D, oh, Toraga, the Toraga, Lucianamba, Meitei elements in this sing Bazani, the Paulu Zaza, Yam, boom, Nahoraga. Law Winuation Baga Hiram is me the later when the warning the pipe pushing Hiramido in B the boogie one point. Soon color the punning Jam Sibazani leibak I say leibak miam I say quay out of the leibak miam leibak the Fazana the issue meet the figuratively Higedra Imaina me more the whenever and the Kayukanda Wakans in Sirakanda. Imana say Narai the T Bazani, hey, Kahining Akodo. Ado Waronu, Saurunu Ima, Nasa sings, you know, walk the way when a matic south and was of Bazani, Kahining Akoyao. Hello. I can only I know the Hyderabad Quina organization on the Wari Sarakam matamda Tauriba Posikari no say Koi I Wahia Humaristan comes around get to the meeting to Sakadabina. Armed Forces Special Power Ek Haina for the Ekamalay. Mr. Ahambadi introduced Okanda Kai Hage the Matam Karakatagini. She did temporary measure ni have. Matam Karakatagi Tamba Port ni. The specific form of the military, say internal affairs, they all with the administration, they all of my dominance. Migi Roman history, the Gilora Port Amalay. Julius season 49 BC da Rubicon Hiva Turian Domagi Trupka Loina Lanthokpa Laga Rome the Hangkhiba incident Malay Civil War Hall. Mogi matamdugi Roman logi matungina Greek Mogi Roman general sings. Julius Caesar was a general. Mogi Roman lo da kai haige da meeting yawa lakpa matamda Rome the meeting yawa lakpa matamda magi army gi uniform ni khangde natraga magi troop ni khangde khulai ni khangde paira ga chappa yaroi Rubicon dugi sonakan thamda loina thanam ga dabani ne rule lam lay Are the Julius Caesar in a Madugi rule the Tugairaga Hangkhiba never Rome. Adugi the Moina ngasi the haina geta. When Julius Caesar crossed the Rubicon in 49 BC, that was the beginning of the end of the Roman Republic. Hanadi Republic where they demand Massaget dictator don't allow for 2 years where a mother will control position the mana 10 years by the Nagalerica Legadi. Lifelong type of leather name a heart is a man. Julius Caesar. Masigi is in a Siva crossing the Rubicon. It's a queen as why the India Dana, Laxman Reka La Le Hive the Moy English Sanamana, Rubicon La Le Haine, limit the Malans. I never see person the Maram Sika, the Sigi limit land boogie worries, I could limit La level. Civilized society ama. Tangdu Leitaba, Neom, Kanun, Chatpalepa, Ama, Wiki, Chatavidugi, cross the over port never quiz. Tartarit, Hilla Avanet. I say, unovenative, Masagay no Rubicon, Yari Pasalaga, AFSPA, I get a race kind of the Indiana Sumaduhana, lanthokpa never. Military season, a rid of the garden, I don't know for the season again. I couldn't come out the Baywani, Penza, the Baki, I quiz, I see,
November 1997 da AFSPA gi judgment am Supreme Court na pi ba constitutional oil adai da high never kari hage da AFSPA thamni ba da thoi ba fibam irang se khulai pai ba la lo buna tai bi da gi thok na ti na hai ngam ne it is not due to armed rebellion kari gi no the Supreme Court na ma do khulai pai ba la lo ba ma tholak pa da gi AFSPA tham da ya dan tham ne ne hai ro ba adui targadi India gi article 352 gi makha da emergency law never if the nation is under threat due to armed rebellion you must declare emergency minam never you know the ex constitution oi haiba yana na ba and thoi ba fibam irang se khulai ba la lo na thopu gi fibam na te na haira ga judgment pi gi ba gi se 1997 gi Supreme Court ki judgment and the new to guide a pi at the Kulai season a Nampu Saputo gi tabak se I call Hana the sum tower of a port amaneva quite consider new another way and the state among the Lengak labor haita the traffic rule I say quite a talk there is an institution called traffic police me my heartless see the Haga the police civil police and I'm to investigate on of them like I call it life and properties among and I never kulai paragataga in Nakadavana table. There is something called state. Adu Yaurok Travaneva Masis. Everybody is armed, Akoi Manipur the Masis. Kulai no fire and Nange Hujiti Kashunata to the Akoida, the Hana the feudal culture and the music, Kitangaharaga, Fudatura, Hatura, Namai the Tugayura. Siki culture is later, Karamba Kunai and Sakataga Santi in a Hingmangam no. Adugi fibam da leira abaneba lo chatta bagum se hana dagi thugaira pudu dagi lan gi badong ngasi sudum la le duna matam khara khaktagi ne na thamamba lo do exceptionally changam baduna ngasi normalize of sanga se yankhai hu ina leira abaneba riot ama thwe inter community the crisis am token phuna chaina re hairaga di adat kawba leibak sida bu ngasi bau ga sumaina tha tare chakhiba karamba lam yaurage ba khoida Today, the Queen of Tori Sikari noise, Miam Hangbam to never say. Jumnagi cookie, do die in this hall, look at say, Budukana Tabidana. Madudaki and Maruabadi, Tori Sivukari no lepa amalinga amalega, Kuna am winning, but was mine hinga, near Hibagi, Wahay, Sequoia Hangbam to oven. Isa in housing, you know, Matuai Makubaka, Harpaga, no way by the Ngai, Sikado wing I know. Leina to na tawham topa matau to tawrakta na angang sing di mama le pak to nuksi jaba kunai to nuksi jabine na matpai to thadora ineba siba kiratri neba moi kedo bogi moi le kulai pai ga kunai se ngak pya di irei pa ngak ya den thulei se kai no da madu ngak ka da lei ni ba sarkar hai ga dra koi na lenga tu sana patap lei di ba moi waiver le so hai to di state mam lai le so ai tu chai na su pai he yang ne halam jo we rong ani waiver na kari hai gi gen state ki definition da kai hai ge ba state is a community which claims the monopoly of the legitimate use of physical force within a given territory hai never absolute violence se ma monopolize tawri never le pa to nga na ba chat na da ba adu monopolize to nga mak ta ba state like ti hai bi ne ba du adu the police le rakla ba hauna no chale angam chana raga angam phudat na bagi pibam da le rak bagi le pa ki jihu India ko ma democracy da tha tere chana li se kari gi no se ko hangmam thok ra bra bang kai do bai to holi no angang pokpada atopa community ki na mapuk to lenghai raga angang lo thoga hat pa adu violence truck ki tayar mein am na mangak samda siraga mai thadok pagi se Gujarat das the 1984 ki Sikh riot kind to mapam khudi mukta thokraba irang kanglup ki oibe irang je thok adana leira bane ba ado karamba mapam da tha tare sumaina chatna ba yaokhrage ba sidai sida ai gi mini ai gi aso sang ne nga ka leina dori brana ta si hangbam to ko wahang lai ba se ngasi Manipur ki praja miyam na si hangbam tho bane ba Masi hangbang amalatraga di Akoijam minai nai thang na thamai ra kanda maringjin yaw da ba ki mapangan solan ba khunai ma ohen bagi tai ka chalan le ba khoi du si yang tina disturbing oi ba pot ni meeting tau ni
ama muk taune duna akoina hangbam thokpase akoina kauroi dabasi Manipur thugai na silakpa miyam leire masi ngasi ngarang na handa tholakwa na tis akoi loi khangne mamang da chu thokram ni akoina Delhi da thabak ahamba tawba hogalakwa haigadra chahi taram ka thabak tawra matungi wari ni I still remember sigi lambi sida ai gari macha ai car macha ma lejar me adu chonga ai si kaurok na khangam da chele ba imam mayam na mapi thoen taw do meeting yauro me wanganga me adu ki mamang da sumo June 19 gi thok do akoi da lang e dum ahing tumam chabung ka na po chai I ba thadok thajin taw ba degi Bombay da chat adu ki matam da degi dum thingna ra ba wa ne ba Manipur je machet segai na thugai gen taw re lei ba ngasi ngarang gi wa na de singa rei ba kangbu je kamai thingna ga de ai si suna lenga pa ma gi vision na ma yaur ga mangon da lei ba material means of administration high political science tam chhatri na budi na khangbi rangani leipa amabu kamai taw da lenga ka ni haibda ma gi material resources leine ba police dagi nongmai dagi mi dagi paisa dagi gari dagi thau dagi leiri ba state ki entire resources into season naraga Santi lakna ba control tawna ba Manipur thugai yen chilei ba kangbu chin su kamai taw na mayong na gadam ne habi su these are all responsibility of the governance ki one ba moina collapse rakanda ne ba khoina miyam noina pairakadois when they fail then people takes over adu leibak thining ID Manipur sida hoji civil war ki type ta leiri sa masikana na leheli no haiba question ja khoi di hangmom yam thoga ne India is not Rwanda. Tutsis and Hutus, ma'am, hatat nagi bagi wari ko loin kang in the world, loin kang of them. The Rwandan crisis we know. We know Yugoslavia as a combined kai he gets a mind, Magi Jati, Fugainer, Croats, Serbia, Bosnian, ma'am, Fugainer, the civil war, the scenery never. Ado India ki mafama topa di Rwanda oidri Yugoslavia oidri akoi da diwo hele ba Manipur si India sar una trabra hangmam thoi di sine ba Manipur si India ge saru ko rega di kaido bogi civil war tholi no ba for 7 months asi badana mang dori bravo ho it's okay we appreciate athoba adu da ima adu na koi nga madurei du da Madu ki maning da kana gumba kamu kharna mu lila sanaraga leira braba khoida Manipur thugai ge na silai ba kangu sa nobody should have a second opinion on this we must fight it out with all our means madu ki lit thabak tawgada badi lenga aibudu na tawgada bane ba natraga di police to disband to biro na ga koi naron single loi china biro hai ta ba du argan India ko go le paksna su magi on masagi lamni haiba miyeng da yeng da bida civil war thola ga sum kumai yeng bai torga koi masen hatuk na han bagi oiraga dadi ai koi chaw na hangba mam thoi ba India ai bai le pak sigi saru koi ri bra oi da right masi hangga da bane ba ai na sai haijoi tu ni mapuk ta leiba angang macha lokphok ga len thalaga hat pa Gujarat riot ki incident Mangak samda tayar jing laga mai thak ki riot ki wari hatok na bagi wari se da tawna la aba lai pak da sumai na amatta tawhan gi deba adu sit chakthal lakri se kari marang ino haiba sa ai gi mo matung na di micham miyam leiba mayam sa hangma mama thoe bo je masi ek hangba nga maklaba miyam da leiba mung ta khoi Manipur kanji haiba gi art thoi ma di wahan thok leiba ai nga sai haija gi du neba Manipur se koi na mitto raga ima ina nupi mo kan da feeling de mo pokgi wani asing makidigi ai laiba khoi mayam se ai dagi som jo mayam sina pullaga sabane ba khoi ni ima hai ba Manipur adu ai khoi na tawbudu na Manipur se masak ta koi ne ba what we do what we think is what Manipur does and what Manipur thinks there is nothing Manipur beyond what the people of that state thinks and behave Ado ako na sila pangsan na hangbang toko wahang hangdana amaga nga khana ni video among thadora kani ako masin ng fugay na ni amadong talaga mo muksan na ganito rakan da kumai nga kanda leibang ami ba lo yaw da ba
jungle raj ki type ta lei se moi sikari gi noi se ko yam toina hangmam thoi tha tare sure normalize option kare ba sigi manung da tum jibika dum hingba thabak sudum tawba luhong khodong sudum tawba ngaha le ga mi kunthra amu sire tara amu sire har ga mu ngaha mu lei mu kat pa sigi phibam da lei gi a ta thok masini aina mayam da haijaning ngasi punsi da bang mangam ponti ima le pa asuk mapa da le da bau da bau yum mai ni ba khoi lon da dike ka ga yok pa thok matam da I imphal thu ge manipur thu ge hai de ba chin ji da ge khoi yum chalu ki ge hai ba yum du bo kam da hauri ge hai ba yum mai ko do tik bana sa re ba pathari ne they should don't normalize on side do AFSPA season the temporary in a higher maga normalize of some raga chahi yankai pulai thagi ba tumaina kanglu ko masen hinsa tholak paise ya tian gaba matam khar khatta tukna bani garak chakal laga sarka lo leiba magi inga am leiba ki khudam piraga ngamga do ba pot ne ba do adu ngamandre sikari gi no ai bese ma koi munna hangma mama thu e manipur maroina manipur kan ge na khalli ba kangu chin se masina hangmam thu e bo jikte mase kari gi no ta manipur thu ai ga ba kangu sing du din mo di ba leiri kai santai na je mo di oi jadu ne ba please remember that who gets the benefit ngasi ba da machin da ki khanti wari pan gra bra ba horak pa da I can show you a lot of Meitei scholars and politicians that it's CS leader that when you analyze it Santi lakna na ba natraga masi tawri se accountability legadabani sarkar na masi inquiry tawbiyu kay na ngang ba se Meitei masa ngakta na ngang e ba ngasi bawda aduna thukai gen khani ba kangu du de he khau ba gi thukai si haira moi de ngango boy ba violence so who gets benefit adu itar ga di ngasai manipur thugai ge na khali ba kangu du gi di moi de violence le heli ge oi jagi hai ba gi poche amal leira bara hai ba si ma di koi ani thok na khaningai leitra wa pham ne ba si adu bo ngasai manipur kan ge na hai ba kangu tu na lawless oi ba chana pathap yaw da ba jungle da leiba angam chana ba wangang sangang luna da bi aphude ke hato ke and to bugi culture amada lai gi haita diri you will not be able to live as a civilized society nobody will live that sigi danger se koi khangmo mama change ba aduna munna mukta khanbiyu miyam aina haijari se aikoi si marchi da musu vote so tok sala ga vote ke muk tok na rani khale go asuk plural timing se biza koi na tok do sikari no hai be gi clarity ma leiba mama changi ai mo matu na di ai nga sai jai sini hingsa sumaina thoi ba problem se thoi ge kana ge bam jing biu government of India na ngasi bhau da asuk sumaina kanglu masen hata bai se India da di ma gi I manung de yaujara ba pot ne ba ma gi di Sikh ke haigara Hindu Muslim ke haigara caste masen ke hatok na badni haigara guha dagi sing thakda baw ba hatok ngami bene ba jati na dena adu magi culture le baduna moi ya duk chathi baduna nong ni baw thon de khaisi jam to da jat long lepsan manga maga ai khoi de na kari gi no ba tha tare tho sumaina ol la dum tumina kumai yenga ga hatok na la ga le heli sikari gi no hai ba se ai ko hangmam tho e adu na manipur thugai ge na khali ba kangbu jinati masigi lepo haibudi haida aroi moina di machin da su ngasi phok gi tadri unfortunately moi intellectual khang de ma khang de haining da haisunu aduga ai khoi rom da gi di han da gi haibani ai nu jing hangjar aina sigi wang mada manipur kan da bani haina leiraga di ai khoi gi lainga ama leigedam ne society ma kan bai se Meitei khunai sidore Meitei khunai kan ge haida di Meitei gi thaksi khasi sana loncher hauna loncher nga pai su Meitei dati kan bagi oidui ne ba nupi angang de yeng da ba mi en karino no sit thoi da ba nupi angang da ngang ba wangang adum tholai amna hyper masculinity oi ba hai gadra masi ai ta ba da yamna nungai da ba khoi da di nupi se mathau na lai ta ba gi tai ta ngang ba man ba ko asu mo ba yam tholai je normalize to ka dore ba achuk chokhala ba mi en hunga ba Furup amaga yeng na ba mieng hana flag apate atu to gen le ramdi ngasi the global international human rights mieng ge yeng da everybody deserve dignity
nupi oigera nupa oigera sigi XY community oigera ama oigera kuchu ngogera mugera sigi wall amada changaba matamsida aikoida Manipur gi anoba khunai ama sembagi mahuta mung maning hanjalaga phuna chainaba violence na yumpham moiba adagi achau wasang wangang sangang ludaba thaksi khasi yaudabagi chatnabina tawra khanda leingak sudum leiba sigi pot se kari no haibuduni da aikoina khanmam thoi sa duna inga sai AFSPA pusunja chelakpada war amo dongna dum season la ba khulai ni adagi henjalatna maduda khulai wina season akibagi group sinu yaurei su kan no ni ngai lai janate counter insurgency da khulai wina season ram group pai ga yaurei ni tawna ai beirang se aduna moi da kamaina khut tharu du no haibagi posi yaurei ne ba aduna aikoi munna khanbam thoi aduna aina maruwaina ngasi manipur gi hogalai ba naharon singida your future as a civilized society and a community. Remember that violence cannot be the foundation of your relationship with one another. Hauna lonche chana pathap yaudaba society ko bomta leibi sunga yaroi. Aduna aikoi gi sigi internal cohesion chu thugai re aduga Manipur oine hingjaramba suk koina lairakpa chahi lising anium lechidabu Meitei masana Kangpo pilan jadri jibu karamba jukta kari chahida tagrage ba amta khanbiyu ne ngasi ba buda senapati gaina kawram se palel gai se karmai leram he oba state ki formation da military base ke moina leram ni ba sarukni kona ba ba sina kucheharo kumba ba da yaw de nganga no ubani kaino masai mo nang sida lehoro aina akoigi ibai moga naki hai ba koi chamri jiga palien tamna chatlage na ahing da khongsan ge hai je palien da chati do kaino da that is basically the military base camp ne ba dai ka khala kan da tingno palaina da mu pal sara ka nga ine ba khoi bu pal ga ne sigi leiram mi ba political community amoina leiram ba gi experience ki chahi lising ani ga na ko yang na dai ne chahi lising ani gi history da Meiteisingna Kanglatongbi lan mangam de chibu kana ki matamda thokhrage me sibo hangurada amuksu phuge hakke haraka dori braba si tawraga akoi manung masen da karino ba side chahi chani lising ani mimonda hautu nai thuina chai daga lei du maram karino ba isana hangbam thoku singa makra ga isagi quality bo masa khangtra bai khoina kamai to na hingdoi no bo ji chana patha malim gi chana patha lawless oina lawful oina lega da existence su lai handre kang khong chai economy ga se phajam phagachar amabne ba entrepreneurship mayam thok na hora kan de hoje pura reverse gear palaga chathilore ba musi dei sigi economic implication ga ju hoje ge ngo ba crime masin de henga lakidoi ni hoje sela chana rakidoi adai da han la taram da ba wangang sangang phai phati na khanna ba wangang sangang ga ji normalize to khale ba ngang ba re bo ji openly aduna ai khoi da mase society mana Manipur ko wa territorial integrity to thugai ge habada natana mioi ba khuna yamna oi ba magi gut magi izzat magi self confidence magi society ma gi sana patha yaw ba ge hiram khuding ma ta mate pate thugai ge silak ba gi kumai male ba sum ka sangduk to ni illa tamai si kaisu lai bo wana te ba national highway singbu o chat kana ngamoi du khwai de gi chaw military lai bi state ni india is sum pin da bagi ngang da kisu ngasi meeting am ngang ngani adu ga sum sa haing khan ni pan haing mapan nei na lai gi sum to bodi aina mayam da haije aina haije ning si ne ba ai khoi na pamba Manipur se karino haije da dei sida loisun jage Manipur ko ba lam ma political existence am leram ba se ngasi di maset thugai ge na honarak bagi seng na mathi fonge number 1 hana dagi dum singna dana lapani aduga sigi stage ta na puchalai sa gat laini injalai ba kangmu se do not underestimate them but by saying this I don't mean that you back out you need to fight it back till the last minute to save your land and your peoplehood sima koi kawam thokte ani subadana khuna yamoina leige hai targadi chana patha hauna loncha thaksi khasi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯂꯥꯏꯐ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯂꯥꯏꯖ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯉꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕꯗ ꯑꯉꯝ ꯆꯥꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯃꯨꯈꯥꯏꯅꯕꯤ ꯐꯨꯒꯥꯏꯅꯕꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯁꯉꯥꯡꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯣ ꯀꯥꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯆꯪꯒꯗꯕ ꯃꯆꯥꯛꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯆꯦꯠ ꯏꯔꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯗꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯒꯨꯝꯁꯤ therefore lambi chumna chatke hai taragadi asengba hangbam thokpa wahang hangbiyu distraction da koina toina chapi ganu mun na khanbiyu leader leiba mayam singna su mase koi guide tawbiyu akoi ki kasu leitaba oza macha mani haing mane koi di pelau me tiba ya banga tani khang na ngang ni manipur aduk leiram leibak ku angam mathau oina karor pairaga masidagi mapangan kanba mayamna ngakna leiba mayamna ngakna aigumba kasu leitaba tutlawba koi mari mangana lahollaga piendaba sum thopdaga moina sum kano tawge haidudi yaroiba there will be a time soi tawna rakhini adudani toido je manipur akoi masen namuk tawkaina rakpo matamda mangini adunani wa ngangbada taksi khasi yauna tawreiba pose karino munna khangaga changma mathau tai aikoina hojik aikogi khunai kandaba yadeba miyoiba khunai mogi leibam thokpa channabi patha ngakba hauna lonset yawba adugumagi society mo ohendaba sunya yaroi asina jagati manungdagi kat kopdoina aduna aduga ngasi aikogi political existence ama koina leiramba aikogi kari haine historically evolved tawba madudai da singna reiba mayam jingju aigi mod matungina it has to be fought back with all your means aduda lit tawgaba se mayamna call as long as we are part of this country as long as there is a government there is a state then the state must lead from the front moina mangjing thara changadabani civilian mamang de engineer ga changadaba potnate masi haijaraga isai da sumlo sanjarage imali partna let's not surrender till the end thank you Namnungaje, Akoijam Bimol na serious insights. Akoi si Uganda natte, akoi Yugoslavia natte, Rwanda natte. Akoi si we have to fight till the last breath. Akoi ki all resources putok na akoi fight to hodambi. This is part and parcel of India, where we, with all our concerns, with all our resources, we should fight back for our dignity, for our right, for our property, for our better future prospects in Manipur haiba wafum tambirami yam nungaijai matang akoi si pung manga bhaktani hojik si akoi pung manga tasalakadoba minute